githie na reke tuigue riu mugambo wa kanitha hari maundu maya ma muthenya wa muthi ukunyanjia na ritwa riaku unjire atiriri ni ukire ni mugambo uriku urenda gukorwo ukigua ndamuhe kandi nie njitagwo Metropolitan Nifon Kigundu, primate wa African Orthodox Church of Kenya, na nie Metropolitan wa Akristiano a African Orthodox Church of Kenya. Njokete haha tondu ni kuma ndikihi nindakoretwe ndikungitwarira mau mburi na nyumite Kirinyaga Gicugu Kirimugu ninjue kuria bururi umite ndi mugeni twarikia kurwa twanengerwo kiria twanengerirwo ndenda utuhe mawoni maku ma muthenya wa muthi amba utige gutuhe rugano ruria rungi runene mawoni ma muthenya wa muthi njukite haha ndugame gatagati ga Kristiano na mbunge na senate umuthi Kenya njukite kugiririria tondu Kenya yothe ina macoya ina maragara koguo no igwatio mwaki nehi riu njukite kwira Ruto kindu kimwe ati aria mena kibiriti gia kuhihia Kenya ni mbunge na senate riu Kenya ngihia mamenyerera ni tuwi maritwa mao na ni tuwi kuria maikaraga tondu mathuritwo ni muingi uyu ni tukumarumirira.